ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave metero 25 na 31 na 41. Ikisoro mu majyepfo ya Uganda muratwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe nanjye Tim Harris Ishimwe. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Reka ariko mbanze magezeho zimwe mu ngingo z'ingenzi. Minisitiri w'intebe wa Senegal arashinja mugenzi we wa Israeli gukomeza intambara muri Gaza kubera inyungu za politiki. Nous avons un premier ministre dont le pouvoir aujourd'hui dépend de cette guerre. La survie politique dépend de cette guerre et qui est prêt à marcher sur des milliers de cadavres pour rester premier ministre. Uyu ni Ousmane Sonko, minisitiri w'intebe wa Senegal. Abanya-Israeli batandatu bari barafashweho ingwate na Hamasi babonywe bapfuye. Kuva kuri wa gatatu w'iki cyumweru dutangiye kugeza ku wa gatanu i Beijing mu Bushinwa hazatangira inama ihuza iki gihugu na Afurika. Duhere aya makuru avugwa hirya no hino ku isi mu Bushinwa. Mbere y'inama izahuza Ubushinwa n'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika muri iki cyumweru dutangiye, abasesenguzi bararebera inyungu n'umubano abayobozi bo muri Afurika biteze ku Bushinwa. Aba barashaka amafaranga yo kubaka ibikorwa remezo mu gihe bategereje ko ibihugu bikomeye bihatana ku mutungo ugaragara kuri uyu mugabane. Muri iyi myaka 10 ishize, Ubushinwa bwashyize imbaraga mu kwagura umubano wabwo na Afurika, butanga inguzanyo z'amadolari abarirwa muri za miliyari zo gufasha kubaka ibikorwa remezo. Rimwe na rimwe ariko ibi byanateje impaka zishingiye ko Ubushinwa bugaragara nk'uburemerera ibi bihugu kubera imyenda myinshi. Ubushinwa bwohereje abakozi ibihumbi amagana muri Afurika kubaka imishinga minini kandi bagakoresha umutungo kamere w'uyu mugabane, harimo n'amabuye y'agaciro nk'umuringa, zahabu, lithium n'andi mabuye y'agaciro. Ubushinwa bwatangaje ko inama izatangira muri iki cyumweru kuri wa gatatu kugeza ku wa gatanu ariyo nini ibaye nyuma y'icyorezo cya COVID-19. Umusesenguzi mu bya politiki mu kigo cy'inama nyunguranabitekerezo Ovigwe Egwegu yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko ibihugu byo muri Afurika biri gushakira amahirwe yo gutera imbere ku gihugu cy'Ubushinwa. Nk'uko ibitangazamakuru bya leta y'Ubushinwa bubitangaza, iki gihugu kiri ku mwanya wa kabiri ku isi mu bijyanye n'ubukungu cyabaye umufatanyabikorwa ukomeye na Afurika, aho uyu mugabane n'Ubushinwa mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka bombi binjije akayabo ka miliyari hafi 168 z'amadolari y'Amerika. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo gishinzwe gutanga inguzanyo cyo mu Bushinwa bwagaragaje ko inguzanyo zatanzwe umwaka ushize arizo nyinshi cyane mu myaka 5 ishize, aho zahawe ibihugu bya Nigeria, Kenya, Misiri, Ethiopia na Angola. Minisitiri w'intebe wa Senegal Ousmane Sonko arashinja mugenzi we wa Israel Benjamin Netanyahu gukomeza intambara muri Gaza kubw'inyungu ze za politiki. Ousmane kandi aravuga ko ibi ari ugushyira igihugu cya Israel mu bwigunge. Ejo ku cyumweru igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyabonye abantu batandatu mu bari bafashwe ko ingwate bapfuye. Nyuma yaho polisi ya Israel nayo yatangaje ko igitero cy'amasasu cyagabwe mu karere ka Cisjordania cyahitanye abapolisi 3. Ibindi bisasu byumvikanye mu mujyi wa Hebron wo muri Palestine, aho byahitanye abantu ndetse bigafatwa nk'ibyongereye ihohoterwa muri Cisjordania no mu bindi bice by'uburengerazuba. Kuva ku wa gatatu, Israel aha yahakoreye ibikorwa biremereye bya gisirikare byateje impungenge ku rwego mpuzamahanga. Minisitiri w'intebe wa Senegal Ousmane Sonko yafashe ibi nko kuba Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israel, ari kwirinda kugera imbere y'ubutabera. Nous avons un premier ministre dont le pouvoir aujourd'hui dépend. Dufite minisitiri w'intebe wa Israel kuri ubu imbaraga ze zishingiye kuri iyi ntambara, ubuzima bwe bwa politike bushingiye kuri iyi ntambara, kandi witeguye kugenda anyura hejuru y'imirambo kugira ngo akomeze kuba minisitiri w'intebe kandi yirinde guhangana n'ubutabera. Izo nizo mpamvu zibitera. Ubu tugomba guhuriza hamwe abantu bose bamagana ako karengane, tugaharanira igisubizo cya politike, aricyo gisubizo cyo kwigunga kwa leta ya Israel, kwigunga kwa politiki. Turi mu isi irangwa n'uburyarya mu buryo bwihariye, isi y'amahame abiri.
isi aho abantu bose basingiza demokarasi n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ari bo bashyigikira Israel muri iki gihe, bakayiha intwaro kandi bakayiha uburyo bwo gutera ibisasu ku baturage b'inzirakarengane. Mu gace ka Gaza gakikijwe n'ingabo za Israel kuri ubu ibikorwa by'ubutabazi ntibikorwa uko bikwiriye kubera iyi ntambara imaze amezi hafi 11 ihanganishije Hamas na Israel. Abayobozi mu nzego z'ubuzima bavuze ko ibi byakumiriye ibikorwa byo gukingira abantu indwara ya polio. Perezida wa Amerika Joe Biden yavuze ko yababajwe n'impfu z'abanya-Israeli bari barafashweho ingwate, ndetse abwira abanyamakuru ko agifite icyizere cy'uko amasezerano yo guhagarika intambara no kurekura abafashweho ingwate byose bishobora kugerwaho. Ubutegetsi bwe bwakomeje kugira uruhare mu guhagarika iyi ntambara hamwe n'igihugu cya Katari na Misiri. Ejo ku cyumweru ubuyobozi bwo mu mujyi wa Kharkiv wo muri Ukraine bwatangaje ko ibisasu byo mu bwoko bwa misile byakomerekeje abantu 40 barimo abana 5, ndetse ko umubare w'abantu bagirwaho ingaruka n'ibi bisasu ukomeza kwiyongera. Abakozi bo mu nzego z'ubutabazi bafatanije n'abakorerabushake bahise bajyana abakomeretse mu modoka z'inkeragutabara bajyanwa kwa muganga nyuma y'uko ibi bisasu byibasiye inyubako z'ubucuruzi n'ahandi habera ibirori. Abenshi bari aho bahise bahungira vuba na vuba kuri sitasiyo ya gari ya moshi. Uburusiya bwarashe ibi bisasu byo mu bwoko bwa misile umunsi umwe nyuma y'uko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yongereye igitutu kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yemererwe kurasa ku Burusiya akoresheje ibisasu yahawe n'ibihugu byo mu burengerazuba. Ubwo ni kuri wa gatandatu ubwo intumwa ze zahuriye hano i Washington n'abayobozi ba Amerika. Zelensky avuga ko gukumira ibisasu by'Uburusiya bikiri mu kirere byaba ari intambwe ikomeye yahatira Uburusiya kurangiza intambara hakaboneka amahoro. Ibi bisasu byatewe mu gihe bikomeye mu ntambara imaze imyaka 2 n'igice, aho Uburusiya bugaragara nk'uburi kwihimura ku gitero nabwo bwagabweho na Ukraine ikabasha kwambukiranya umupaka wabwo mu gice cy'uburengerazuba ku buryo butunguranye ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa munani. Kuva muri 2022 Amerika imaze gufashisha Ukraine inkunga ingana na miliyari zirenga 50 z'amadolari ndetse n'intwaro zo kurinda imipaka yayo. Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. Mu mpera z'iki cyumweru turangije urubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter rwahagaritswe gukora muri Brazil. Umucamanza waho wo mu rukiko rw'ikirenga Alexandre de Moraes yategetse ko uru rubuga ruhagarikwa nyuma y'amezi menshi kubera amakuru yanyuragaho atariyo kandi akavuga ku gihugu. Umucamanza Moraes yafashe umwanzuro wo guhagarika X y'umuherwe Elon Musk nyuma y'uko uyu ananiwe kubahiriza itegeko ryo gushyiraho umuntu uhagarariye ikompanyi mu mategeko. Kuva ku wa gatandatu ntibyari bigishobokera abantu kujya kuri urubuga rwa X muri Brazil, igihugu cyo muri Amerika y'Epfo, ahubwo bakomezaga kubona ubutumwa bubasaba kongera gufungura urwo rubuga. Umuherwe Elon Musk ufite n'uruganda rukora imodoka zo mu bwoko bwa Tesla akagira n'icyogajuru cya SpaceX yasubiranyije uburakari bukabije umucamanza Moraes, amwita umunyagitugu mubi kandi amushinja gushaka gusenya demokarasi ya Brazil. Elon Musk yanditse ku rubuga rwe rwa X avuga ko ubwisanzure bwo kuvuga ari ibuye ry'urufatiro rwa demokarasi. Musk yakomeje avuga amagambo yumvikanisha ko umucamanza wafashe iki cyemezo atari umucamanza nyawe, ndetse avuga ko atatowe ahubwo ibyo akora ari inyungu za politiki. Aba bagabo bombi bamaze amezi menshi bagirana amakimbirane mu gihe Moraes ayoboye urugamba rwo kurwanya amakuru y'ibinyoma muri Brazil, naho Musk we akaba hari igihe yigeze kuvuga ko ari inyangamugayo mu kunyuza ibitekerezo ku rubuga rwe, ariko kuva Twitter yahindura izina ikitwa X yashinjwe kuba yararugize urubuga rukorerwaho igifatwa nk'ubugambanyi. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet wa eshatu radiyo yacu voa.com no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo YouTube, X, Instagram na Facebook. Aderesi yacu ni VOA radiyo yacu.
Reka noneho tujye mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, duhereye mu Burundi aho amashyirahamwe yako yigenga arimo na mpuzamahanga ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu yemeza ko ikibazo cy'abaturage bakirigiswa n'inzego zirimo iz'iperereza n'iz'umutekano kikigaragara. Amwe muri ayo mashyirahamwe arimo iryitwa Focode ryemeza ko iperereza ryakozwe naryo ryamenye ko abarigishijwe kuva Perezida Evariste Ndayishimiye agifata ubutegetsi ari 120. Amwe mu mashyirahamwe ari ku rubuga nka Fulcon F abitera utwatsi. Iyi nkuru Ijwi ry'Amerika yayiteguye yifashishije abakunzi bayo bari Burundi, turegezwaho na Thierry Ndayishimiye. Ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu Focode muri raporo yaryo nshasha hagerekana ko kuva mu kwezi kwa gatandatu ko mu mwaka wa 2020 Perezida Evariste Ndayishimiye aja ku butegetsi, iryo shirahamwe ryamenye abantu barenga 120 baburiwe irengero inyuma yo guhagarikwa n'inzego z'umutekano hamwe n'iperereza. Pacifique Nininahazwe arongoye ishirahamwe Focode. Kuva Perezida Evariste Ndayishimiye afashe ubutegetsi, abantu barenga 120 baramaze guhagarikwa canke kunyuruzwa n'inzego z'igihugu, baca barabugwa irengero ryabo. Abagenda barakora ayo mabi ntibigeze bahagarikwa, imiryango nayo yabuze abayo itigeze ishigikirwa mu rugamba rwo kurondera ababo. Pacifique Nininahazwe avuga kandi ko ikibabaje kinateye amakenga ari uko umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNIDH mu vyegeranyo umaze gukora bigera kuri 5 kuva mu mwaka wa 2019 atanahamwe wigeze ugira ico uvuga ku baburirwa irengero. Ni mu gihe guhera muri uyu mwaka wa 2019 irishirahamwe Focode riharura abantu bangana n'166 biciye muri ndondeza banyurujwe n'inzego z'igihugu bakaburirwa irengero. Tugakeka ko mu bihe byo byegereje amatora no mu bihe by'amatora nyene umurindi wo kunyuruza uzokomera kurusha. Ibyo bikaca bimera gutyo atamugwi w'igihugu wizigiwe uriho ushobora gukurikirana bene ivyo bibazo. Ishirahamwe Focode ryabwiye Ijwi ry'Amerika ko ridasiba gutabaza umugwi CNIDH iyo hari umurundi yatabaje canke imiryango yabuze ababo muri ubwo buryo, ariko naco CNIDH ibikorako. Tugerageje kurondera abo mu mugwi CNIDH utwagwa na Sixte Vinyini Muraba ngo bagire ico bashikirije kuri izo raporo ntitwigeze tubaronka. Naho biruko hari amashirahamwe akorera mu Burundi adaharanira inyungu za politike avuga ko raporo ziriko zirasohoka muri kino gihe zivuga ku bibazo by'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ari bigamije gucafuza Burundi no gutoba amatora yimirije. Izahake Bakanibona aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ya Copa Burundi, ishirahamwe gishinze guterera mu gutsimbataza amahoro arama mu Burundi, mu kiganiro yahaye abakunzi bacu yiyamiriza ibiri muri ico cegeranyo. Avuga ko iyo hari igikorwa kidasanzwe cegereje mu gihugu c'u Burundi raporo nk'izo zisohorwa n'amashirahamwe atandukanye kumvo za politike. Uko mwishirahamwe ya Copa Burundi kuri cegeranyo nta vyadutangaje kuko igihe cyose igihugu cegereje ibihe bidasanzwe na cyane cyane nk'igihe cy'amatora y'ishirahamwe Amnesty International n'andi mashirahamwe bashuditse bama basohora amaraporo y'inajya biboneka neza ko ari amaraporo ya politike. Mugenzi wo mu ishirahamwe NAD Joseph Manirafasha ariserukira nawe yemeza ko mu Burundi ari amahoro, ahubwo ko abarundi bakwiye kuraba ibibateza imbere ntibatumwanya kuri izo raporo. Icyo cegeranyo twasanze koko kitajanye n'ibiko biraba ngaha mu Burundi mu gihugu cacu. Byo bariko barasohora ivyandiko bivuga vyo canke bitavuga vyo, abarundi bumve bagumana uwo mutima nka bene Burundi. Aho tugeze twakesha hanini burya bene Burundi. Hagati aho ishirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International naryo riherutse gusohora raporo yerekana ko abaharanira agateka kazina muntu babangamiwe cane mu Burundi ndetse n'abanyagihugu atamwidegembyo bafite. Amnesty International itanga uturorero ko mu myaka 4 iheze Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye ku butegetsi, abenshi bafungiwe ubusa, abandi baricwa ndetse abandi baraburirwa irengero hamwe n'abahunze igihugu. Umushakashatsi wa Amnesty International Rachel Nixon yavuze ko iryo shirahamwe ribabazwa n'abaharanira agateka kazina muntu bafungirwa ubusa, abahohoterwa, abicwa, ababurirwa irengero, abandi bagahitamo guhunga igihugu. Mwishirahamwe ya Copa Burundi, ishirahamwe gishinze guterera no
gutsimbataza amahoro arama mu Burundi. Aha bakavuga ko raporo ya Amnesty International yoba ifise intumbero yo kuraba ko umukozi wa ONU akorera mu Burundi mu bijanye n'agateka kazina muntu yogumaho mu gihe ikiringo ciwe kigiye guhera. Izahake bakanibona aserukira imbere y'amategeko ishamwe akopa Burundi yabwiye abakunzi bacu ati avuyeho akazi kabo ko bagahagaze. Umwe mu yandi mashirahamwe atashimye kuvugira kuri mikro zacu yagarutse ku byayo mashirahamwe yashikirije agira ati abo ni babandi bari mu mashirahamwe ari mu kwaha kwa leta iri ku butegetsi. Ninde Murundi atabona ko mu Burundi ataburenganzira bwa kiremwa muntu bukiharangwa? Ni mu gihe ishirahamwe Fokode riharanira agateka kazina muntu ku Murundi wese basaba ko ikiringo c'uwo muhinga wa ONU ajejwe gukurikirana ibibazo by'agateka kazina muntu mu Burundi cokongerezwa kandi kigakomezwa, ndetse n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu muri ico gihugu agashigikirwa. Aha ntibasiga inyuma abanyagihugu biraba mu gutanga amakuru ku gihe mu gihe hari uwabo yaburiwe irengero. Fokode ikaba yabitangaje kuri uyu wa 30 ku kwezi kwa munani. Umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH naco washimye kuvuga kuri ico cegeranyo c'abashakashatsi ba Amnesty International ndetse no ku kibazo c'inyuruzwa ry'abantu mu Burundi kivugwa n'ayandi mashirahamwe akurikiranira hafi ibibera mu Burundi. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Ikibazo nk'iki kandi kirumvikana mu Rwanda, aho umuryango wa Uziyeri Ntakirutimana wo mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Boneza umutabariza ushaka kumenya irengero rye. Abavandimwe be bavuga ko hashize icyumweru atwawe n'abantu bambaye imyenda ya gisirikare ariko batazi aho bamujyanye. Iyi nkuru turayibaza mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda, Eric Bagira ubusa. Tuganira na Madamu Eliana Mwarakoze wo mu mudugudu wa Rusororo mu kagari ka Remera mu murenge wa Boneza, yavuze ko atarabona umugabo we kuva mu ijoro ryo ku itariki ya 21 z'uku kwezi. Uyu mugore yatubwiye uko byagenze n'abamutwariye umugabo. Araje baramujyana ari 3:30 z'ijoro, nuko baratubwira ngo bamujyanye ku karere. Batubwira ikintu bamujyaniye, twageze ku karere turamubura, tugera kuri ribu y'Ikayove turamubura, amatirizo yose twarashatse twaraheze. Yatwawe na bande se? Twabonaga ari abantu bambaye ibya gisirikare. Uyu mubyeyi agahamya ko kuva umugabo we Ntakirutimana yashimutwa atahwemye kumushakishiriza ahashoboka hose. Nabaje kujya ku murenge, gitifu nawe numva mbwira ngo agiye kunkurikiranira, mbonye bitinze ndajya kuri ribu Kayove, naho baravuga ngo bagiye gukurikirana bazambwira, bose bakambwira ngo bazakurikirana ariko nahamagara ngo ntabwo bari bamenye irengero. Abasirikare harya muri Magaba nagezeyo barambwira ngo bagiye kunkurikiranira, nahamagara ngo ntabwo turahamagara, ngo none uyu munsi bambwiye ngo barahamagara nyuma ya 6 ngo baraza kumbwira na n'ubu. Mwarakoze avuga ko muri uyu mwaka mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi, abaturage baturanye baketseho umugabo we ibyaha byabereye mu gace k'iwabo mu Rutsiro. Uko abisobanura avuga ko umugabo we yabiburanye inkiko zikabimugiraho umwere. Ijwi ry'Amerika rivugana na Bwana Patrick Munyamahoro Muhizi uyobora umurenge wa Boneza yatwemereye ko umuryango wa Ntakirutimana wamwituye umugezaho ibyishimo twarye. Kubera ko n'ubundi yari asanzwe agenda akamara iminsi ngira ngo ubushize yaragiye amaraye igihe kirekire aza kugaruka. Yajyaga mu nzego z'umutekano? Yari yaragiye Kongo aragaruka. We naramuvugishije rwose, yaragarutse hari ambwira ko yakekwagaho jenoside, aragenda ariko yari azi ko gihari, aragaruka, yagiye nk'inshuro nk'ebyiri. Ayo makuru rero bayangejejeho nibyo nkirimo nshakisha kugira ngo nanjye menye aho ari, ariko ntabwo turamenya amakuru ye neza. Uyobora umurenge wa Boneza avuga ko Ntakirutimana atagizwe umwere ku byaha bya jenoside akekwaho, ahubwo ko yabaye afunguwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 urubanza rutaraburanishwa mu mizi. Ntabwo ari ukugirwa umwere, ahubwo yaburanye ifungwa rinyuranyije n'amategeko. Yaburanaga ifungwa iminsi 30. Ibyo yaburanye arabitsindira kuko bavuga ko yari yafashwe nyine mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ariko ntabwo bagiye ofo y'ikibazo. Ku ruhande rwa Madamu Mwarakoze agasaba ko bamushimutiye umugabo bamukura mu gihirahiro bakamumenyesha irengero rye. Icyifuzo ni uko nyine twebwe twamenya ahantu aherereye, tukavuga tutenda cyangwa se yarapfuye. Ikibazo ni uko nyine twabuze irengero, icyo kibazo twagize.
bibaye ngombwa wenda mukankurikiranira nkaba mwamenyera ahantu ari wenda mukambwira. Ijwi rya Amerika rivugana na Bwana Confiance Ntakirutimana, umwe mu basore babyawe na Uziel Ntakirutimana, yatubwiye ko mu biganiro yagiranye n'ubuyobozi bw'umurenge wa Boneza ndetse n'ubuvugizi bw'igisirikare mu Rwanda bamwizezaga kumuha amakuru y'aho se umubyara aherereye. Mu kiganiro kirambuye Ijwi rya Amerika ryagiranye na Munyamahoro Muhizi, gitifu wa Boneza, biroroshye guhita wumva ko yabaza aho umwe mu baturage ayobora aherereye. Aha yahumurizaga umuryango we awusaba gushyira imitima mu gitereko. Iyi kibazo kimeze nka kuriya biri mu nzego z'ubutabera, kubera iki batabasha kwihangana ngo ubutabera bubanze bukora akazi kabwo? Bo barumva umuntu wabo yarapfuye se? Twarabasobanuriye. None se mubabwira aho aherereye? Nose umuntu uri mu butabera, ubwo ikindi wakenera kirenze icyo umuntu umwe aje agatwara umuntu wagira ikibazo, ariko umuntu umwe, babiri, batatu barambwiye ngo ni abantu batanu. Namuriya ni abantu batanu, nta kuntu baza ngo batware umuntu umwe, kandi mubona musanzwe muzi, mubona ko ari abasirikare cyangwa se niba ari inzego z'umutekano. Ni mworoshye, njye sinari nahari, dumuduha umwanya tumushake. Nibyo twari tukirimo rero, kumva deja bumva panike yarabaye. Njye nabwe nta bacengezi dufite mu gihugu, nta bantu bibisha intwaro dufite mu gihugu. Niba baratwawe n'inzego z'umutekano, nimureke dukurikirane. Ndanababwira noneho, reka mbaze noneho RIB, turaganira na RIB. Rero mu by'ukuri nibaduha umwanya, ni njyewe ahubwo ufite ikibazo kubarusha. Unose umuturage ngiye yagenda ngaceceka. Nibashira umutima hamwe, nibaturekera ikibazo, dukurikirane tumenye aho umuntu ari. Rwose umunsi nabimenye, nanjye bwanjye nabajyana nzamubereka. Ku isaha ya saa saba zo kuwa gatatu w'iki cyumweru, Ijwi rya Amerika ryahamagaye mu buvugizi bw'igisirikare cy'u Rwanda. Bakimara kumva ikibazo twashakaga kubabazaho, bahise badukupiraho telefone badusaba kubohereza ubutumwa bugufi. Kugeza dutangaza iyi nkuru ntacyo bari bakadusubijeho. Ijwi rya Amerika ryanahamagaye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB. Twahamagaye Bwana Thierry Murangira uvugira urwego ntibyadukundira. Uyu nawe ntiyasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje. Iyi nkuru tuyitangaje nyuma y'iminsi 2 gusa tubagejejeho indi nkuru ku mugabo wo mu karere ka Gasabo, Francisco Saveri Mutuyemungu, waburiwe irengero. Kubw'imiryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, si rimwe si kabiri abantu babura babo bikarangira bagaragaye ko bafitwe n'inzego z'umutekano. Umuryango Human Rights Watch ufite icyicaro cyawo muri Amerika bakunze gutunga agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda ko bunyereza bene gihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ni ingingo u Rwanda rwamaganira kuri gihe cyose izamuwe. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali. Tujanye ku makuru ya siporo, tugiye guhera i Burundi. Abakinnyi 50 b'abarundi nibo bakina mu irushanwa ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ibi ariko biragaragara nk'aho ari igihombo gikomeye ku Burundi, mu gihe abakinnyi bo babona ko gukinira mu Rwanda bibafitiye akamaro kanini kurusha gukina mu Burundi. Iyi nkuru twayiteguriwe na Desire Hatungimana. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, icyicaro cya mbere ririmo imigwi 16. Muri iyo migwi harimo abakinnyi b'abarundi baba 50 ku banyamahanga barenga 100 bari aho mu Rwanda. Abakinnyi b'abarundi tubasanga ku bwinshi mu migwi ya Polisi, Gorira na Bugesera, hari abagera kuri 5. Umugwi wa Musanze niwo wonyene utagira umukinnyi w'umurundi. Abakurikiranira hafi umupira w'amaguru mu Burundi bamenyesha ko ari igihombo gikomeye cyane ku mupira w'amaguru. Bati iyo buri mwaka abeza bagenda, hakiyongera ko n'abakiri bato bagenda mu Rwanda atakintu kiboneka barerekana mu Burundi, mbere bamwe bikabaviramo gusubira inyuma, umupira w'u Burundi uhahombera vyinshi. Sinovuga ko ari inyungu ku mupira w'u Burundi haba namba, kuko igikomeza umupira w'igihugu ni higanwa ryacu. Rero kabonetse kose kagenda birasubiza inyuma umupira w'u Burundi, kuko ihiganwa rizoguma ari nk'amatuta. Umupira w'u Burundi urahahombera, kumbura imiryango yabo irahagirira kunguko. Bwanje ndabona ko ni igihombo ku mupira w'u Burundi, kuko nk'abo 50 bari mu gihugu cy'u Rwanda nta bakinyi 10 ushobora kuba wokuramo gushira mu guserukira igihugu intamba mu rugamba. Nta n'abakinyi bagera ku 10 canke 5 uzobona basohotse bagive mu gihugu cy'u Rwanda baje ku mugabane wa Buraya canke se baje ku mugabane wa Afrika muri ino migwi komakomeye twamatiko turavuga. Bamwe mu bakinyi bakina mu Rwanda siko babibona. Nizigimana Abdul Karim Batazira Makenzi yakinye muri Kongo, muri Kenya, akaba amaze gukina mu Rwanda mu kiringo c'imyaka 8 mu migwi ya APR, Rayon Sport na Kiyovu. Amenyesha ko abakinyi baronka inyungu haba mu mikoro no mu iterambere ry'imikinire yabo. Shampiyona mu Rwanda iri hejuru ya shampiyona yacu mu Burundi. Mu bintu byose urumva n'ivyerekeye amafaranga za rekiritema, amafaranga ya salere, uko abakinyi bafashwe, vyanze bikunze
ni wacu mu Burundi, ni muhira, ariko kuvuga ukuri ntacyo bitwaye. Uno munsi imigwi yo mu Rwanda iri hejuru y'imigwi y'iwacu, niyo mpamvu ubona n'abakinyi benshi bumva bo kwirukira ngaha mu Rwanda, kubera baramaze kubona yuko harimwo akantu kisununuye paraporo yo muhira. Na arakaza Marc Arthur yaciye mu bihugu vya Uganda, Kenya, Tanzania, Zambia na Djibouti, akaba amaze imyaka 2 mu Rwanda, aho yaciye muri Etincelle, ubu akaba ari muri Bugesera. Nawe nyene aremeza ko umukenyi aje mu higanwa ry'u Rwanda avuye mu Burundi yunguka vyinshi. Inyungu irahari n'iterambere, iterambere cyane cyane mu buryo, kubera buri sununuye gato kurusha ubwo batanga muhira, kandi iterambere no rivuga no mu mikinire, kubera iyo igihugu kiri mu buryo kizamwe abakinyi benshi bo mu bihugu bitandukanye, hama natwe tukaca tubagira experience, kubera abo bakinyi tugeze kugwanira ibibanza nabo baba bavuye mu bihugu bindi mu West Africa canke mu bihugu vyo muri Congo n'ahandi. Urumva birafasha naho kubaka imikinire hamwe na experience no kuhungura ubumenyi buvuye mu bandi bakinyi muri ko murahatanira ibibanza. Abakinyi baganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko abakinyi bava mu Burundi baje mu Rwanda batabazanywe no kuraba amatara. Bati mu gihe cyose ihiganwa ry'u Burundi ritagira abarifata mu mugongo kugira abakinyi bahembwe neza, ngo buri mwaka abeza mu Burundi bazoguma baja gushaka aharuta ahandi. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Amakuru ya siporo tuyakomereze n'ubundi mu Rwanda. Kugeza na n'ubu nta kanunu ka Claudine Bazubagira, umukinnyi waburiwe irengero mu mikino Paralympique irimo kubera i Paris mu Bufaransa. Iyi nkuru reka tuyibaze mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda. Desire nawe Claude Munyandinda, ndabashimiye kuri aya makuru y'imikino. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hakurikiyeho ijambo ry'ibanze rigaragaza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ya sitting volleyball mu cyiciro cy'abagore Claudine Bazubagira yaburiye mu Bufaransa, aho iyi kipe yitabiriye imikino mpuzamahanga y'abafite ubumuga. Iyi kipe imaze gukina imikino 2 mu itsinda ryayo idafite umukinnyi, kuko guhera mu cyumweru gishize nta wongeye kumucira iryera. Inkuru y'ibura ry'umunyarwandakazi w'imyaka 44 ikimara kumenyekana, inzego z'umutekano zo mu Bufaransa zatangiye kumushakisha, ariko kugeza na n'ubu ntabwo araboneka. Ambasade y'u Rwanda mu Bufaransa nayo yinjiye muri iki kibazo mu rwego rwo kugerageza kumenya irengero ry'uyu mukinnyi. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'imikino y'abafite ubumuga mu Rwanda, Jean Baptiste Murema, yabanje guhakana aya makuru arebana n'ibura rya Bazubagira, ariko nyuma yaje kwemeza ko ari impamo. Nubwo bitaremezwa niba uyu mukinnyi w'ikipe y'igihugu yaratorotse cyangwa niba yarahuye n'izindi ngorane, aramutse yaraciye inkereramucyamo yaba yiyongereye ku rutonde rurerure rw'abakinnyi b'Abanyarwanda bagiye bakwepera mu mahanga bahagarariye igihugu mu marushanwa atandukanye. Mu mwaka w'1996 abakinnyi 5 b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umupira w'amaguru batorokeye i Paris mu Bufaransa. Bari bavuye i Tunis gukina n'ikipe y'igihugu ya Tunisia mu mikino y'amajonjora yo guhatanira itike yo kwerekeza mu gikombe cy'isi. Abo bakinnyi b'Amavubi bahisemo kwinyonyombera ni Hamis Emedorari, Roger Manzi, Kalisa Claude, Eugene Murangwa na Guillaume Hariyamutu. Mu myaka yakurikiyeho urutonde rw'abakinnyi b'Abanyarwanda batorokeye mu bihugu byo hanze rwakomeje kwiyongera. Abandi baburiwe irengero muri ubwo buryo ni Batu Jean Habimana, Abdul Wimana, Elias Ntaganda, Jano Witakenge, Frederic Rusanganwa, Abdul Rwatubyaye n'abandi. Bamwe muri bo byarangiye bagarutse mu Rwanda bitewe no kugongana n'ikibazo cyo kubura ibyangombwa bibemerera kuba mu bihugu babaga batorokeyemo. Ubwo yaganiraga n'Ijwi rya Amerika, umunyamabanga mukuru muri Komite Olympique y'u Rwanda Joseph Kajangwe yavuze ko mbere y'uko abagize itsinda ry'intumwa z'u Rwanda bahaguruka bagiye guhagararira u Rwanda mu marushanwa mpuzamahanga, babanza kuganirizwa bagashishikarizwa kwitwara neza no kugaragaza indangagaciro. Gusa yongeyeho ko bamwe muri bo bashobora kurenga kuri izo mpanuro bagatoroka. Na mbere yuko n'abakinnyi bagenda cyangwa za delegation buri gihe habaho no kubaganiriza, ubundi haba hariho kubaganiriza uburyo bagomba kwitwara, za ndangagaciro tugira akenshi baba banazumvise. Kiba gisiye nyine nuko nyine bazikomera izo ndangagaciro no guhesha ishema igihugu. Iyo umuntu agiye gusohokera igihugu, iba ari ishema ry'igihugu, yakagombye kujya hariya akagiserukira, nyine akagaragaza ko ahagarariye igihugu, idarapo y'igihugu. Ntabwo biba bigaragara neza kugera mu mahanga ubutumwa wagiyemo bigahindukamo ibindi bintu.
Ni ku nshuro ya gatatu Claudine Bazubagira yari agiye guhagararira u Rwanda mu mikino Paralempike mu ikipe y'igihugu ya sitting volleyball. Ubwa mbere hari mu mwaka wa 2016 mu mikino yabereye mu mujyi wa Rio de Janeiro muri Brazil. Ku nshuro ya kabiri imikino Paralempike Claudine Bazubagira yaserutsemo niyo mu mwaka wa 2021 i Tokyo mu Buyapani. Muri iyi mikino y'abafite ubumuga irimo kubera i Paris mu Bufaransa, u Rwanda ruzagaragara mu mikino y'ubwoko bubiri. Hari umukino wa sitting volleyball mu bagore no gusiganwa ku maguru ku ruhande rw'abagabo. Umukinnyi w'umunyarwanda waserutse mu gusiganwa ni Emmanuel Niyibizi urushanwa mu ntera ireshya na metero 1500. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuti muduteze amatwi, aha niho amakuru yacu ahumurije. Mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi ry'Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bamfashije kuyategura no kuyabagezaho. Nadia Taha nawe ndagushimiye kuba wamfashije kuyashyira hamwe. Amakuru yarahagarikiwe na Etienne Karekezi, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Tim Harris Ishimwe. Tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe, mutangire icyumweru cyiza cy'amahoro.